What would I do without your smart mouth? Hello beautiful people, welcome back again on your YouTube channel Legend Nations TV. Cyabo Mico myiza Axel n'ibisanzwe. Uyu munsi ngarutse ikiganiro cyanyu Lot of Fame. Uyu munsi we comes again with the best news, cyo twita update. Kuva mu myaka 25 ishize mu Rwanda hagiye hataramira abahanzi benshi batandukanye binarumikwa ndetse bafite amazina aremereye cyane mu muziki ku rwego mpuzamahanga. Muri abo twavugamo nka Kendrick Lamar, Jason Derulo, P-Square, Rakdube, Sean Kingston ndetse n'abandi batandukanye nka Sean Paul, Shaggy, Ismaelo ndetse n'abandi benshi cyane. Ku rutonde rw'ibyamamare hakaba hagiye kwiyongeraho icyamamare mu muziki ku rwego mpuzamahanga, John Legend. Itegerejwe mu gitaramo kizaba kuri uyu wa gatanu tariki 21 Gashyantare i Kigali mu Rwanda. Ni mu nyubako ya BK Arena isanzwe imenyerewe guheramo ibitaramo bigiye bitandukanye. Ariko uyu munsi nemerera tugaruke mu by'ukuri kuri uyu muhanzi John Legend. Ese ubundi mu by'ukuri uyu muhanzi utegerejwe i Kigali ni muntu ki? Ese afite ibingana iki mu muziki? Byose nibyo ngiye kubangarukaho mu kiganiro Lot of Fame cy'uyu munsi. Ngibahaye ikaze Mico myiza Axel. Mu busanzwe amazina yiswe n'ababyeyi ni John Luga Stevens, ariko yamamaye mu muziki nka John Legend. Uyu mugabo yabonye izuba tariki 28 Ukuboza mu mwaka w'1978. Kuri uyu munsi akaba afite imyaka 47 y'amavuko. John Legend ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane. Uyu mugabo yavukiye ndetse akurira mu rusisiro rwa Springfield, ikaba ari quartier iri muri leta ya Ohio mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. John Legend avuka kuri se wari umukozi mu ruganda, no mu gihe nyina yari umudozi w'imyenda. Ubwana bwe ntabwo bwari ibihe biryoshye na gato, kuko papa we na mama we bahanye gatanya ubwo John Legend yari afite imyaka 10 gusa y'amavuko. Kuva icyo gihe mama we kubyakira byaramugoye ndetse atangira kuba imbata y'ibiyobyabwenge biranga arebe ko yakwiyibagiza ibyo byose. Muri icyo gihe John Legend n'abavandimwe be bagiye kuba kwa se Ronald, kuko hari wari ufite ubushobozi bwo kubitaho. Nyuma yaho aba babyeyi bombi baje kongera gusubirana, babana nk'umugore n'umugabo. Muri icyo gihe John Legend yari amaze kugera igihe cy'imyaka 22 y'amavuko. Urukundo rwa John Legend ku muziki ntabwo ari ikintu cyaje akuze, kuko akiri umwana mu rugo ababyeyi bamuteraga ingabo mu bitugu bakamubwira ko azavamo umuhanzi w'ikirangirire. Papa wa John Legend yari umukaraza w'ingoma, ni mu gihe mama we yari umuyobozi wa korali mu rusengero basengeragaho. Ibi byatumye atinyuka ibikoresho bya muzika akiri muto, birimo nka piano, guitar ndetse n'ibindi byinshi. Ubwo yari afite imyaka 7 y'amavuko, John Legend yatangiye kujya acurangira korali zitandukanye mu rusengero. Impano ye yakomeje gukura ndetse irushaho kwaguka. Mu mwaka w'1998 ubwo yari afite imyaka 20 y'amavuko gusa, inshuti ye yiganaga kuri kaminuza ya University of Pennsylvania yamuhuje n'umuhanzikazi akaba icyatwa mu njyana ya hip hop, Lauryn Hill. Nyuma y'uko abahuje, Lauryn Hill yaje kwifashisha John Legend ngo amucurangire piano mu ndirimbo yarimo atunganya yitwa Everything. Ikaba ari n'indirimbo yasohotse no kuri album y'uyu muhanzikazi Miseducation of Lauryn Hill yasohotse mu mwaka w'1998. Nyuma yaho John Legend yaje gusoza kaminuza ndetse noneho atangira gukora umuziki nk'umwuga, aho hari mu mwaka w'2000. Uyu muhanzi yatangiye gukorana n'ikigo cya Boston Consulting Group, aho yatunganyaga indirimbo akazandika ndetse akanaririmba. Hamwe n'icyo kigo yaje gusohora album 2, ariko zose nizamubyarira umusaruro ndetse nizigeze zimenyekana cyane. Mu mwaka w'2001 Devil Harris yaje guhura na John Legend wari ukishakisha mu muziki, amuhuza na Kanye West nawe wari utaragira izina rikomeye mu muziki, gusa we byibura hari aho yari amaze kugera. Nyuma y'iminsi mike Kanye West yaje gusinyisha mu nzu ye ifasha abahanzi ya Good Music umuhanzi wari mushya icyo gihe ariwe John Legend. Bidatinze mwaka w'2004 uyu muhanzi yaje gushyira hanze album ye ya mbere yise
Get Lifted ni album yakiriwe neza ku isoko kuko yacuruje amakopi arenga 116,000 mu cyumweru cya mbere isohotse. Ubu kugera ku munsi wa none ikaba yaracuruje amakopi arenga 5,500 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine. Ni ikiganiro Lot of FM turimo kuri wowe tubanye bwa mbere. Reka mwibutse gukora subscribe kuri channel yacu ya Legend Nation TV kugira ngo n'ubundi ujye ukomeza kubona update n'inkuru zigezweho. Muri uwo mwaka wa 2006 uyu muhanzi yasohoye album ye ya kabiri yise Once Again. Nyuma yaho John Legend yasohoye album zitandukanye zirimo nka Evolver, Love in the Future, Wake Up, Darkness and the Light n'izindi nyinshi cyane, zose hamwe zikaba album zirenga 10. Uyu muhanzi kandi yatwaye ibihembo bitandukanye mu rugendo rw'umuziki nk'umuhanzi. Bimwe muri ibyo twavuga ibihembo bya Grammy Award yatwaye inshuro 13 zose, ibihembo bya BET inshuro 2 ndetse n'igihembo cya American Music Award inshuro 1. Ibindi bihembo byinshi byo ku rwego mpuzamahanga yagiye yegukana. Uyu muhanzi John Legend yakoze indirimbo nyinshi zamenyekanye zirimo nka All of Me, Ordinary People, Love Me Now, Stelo, So Higher n'izindi nyinshi cyane. Hirya y'ibi John Legend akaba yarize kugera ku rwego rwa kaminuza, akaba afite impamyabumenyi y'iciciro cya kabiri cya kaminuza mu bigendanye n'ubuvanganzo bw'ururimi rw'icyongereza. Impamyabumenyi yakuye muri kaminuza ya Pennsylvania mu mwaka wa 1999. Si ibi gusa kuko no mu mwaka wa 2012 kaminuza ya Howard University yamuhaye impamyabumenyi y'icyubahiro ku bw'ubusanzu we mu iterambere ry'umuziki mu by'umwihariko mu njyana ya R&B guhera mu mwaka wa 2000. Hirya y'ibi John Legend yarushinze n'umunyamidelikazi Christina bamenyanye mu mwaka wa 2006. Aba bombi baje kwambikana impeta y'urukundo mu mwaka wa 2011 ndetse nyuma y'imyaka 2 ubwo ni ukuvuga mu mwaka wa 2013 hari tariki 14 Nzeri basezerana kubana karamata. Ni mu birori byari biryoheye ijisho byabereye mu mujyi wa Como mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ndetse indirimbo y'uyu muhanzi izwi cyane yitwa All of Me akaba yarayihimbiye uyu mufasha we. Imana yahaye urukundo rwabo umugisha, haba bombi bafitanye abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Wow! Uyu muhanzi akaba ategerejwe mu gitaramo cy'amateka. Igitaramo gitegerejwe kuri uyu wa gatanu ni kimwe mu bitaramo bitegurwa na Move Africa, umuryango mpuzamahanga ukora mu bijyanye n'ubuvugizi witwa Global Citizen. Ibindi wamenya kuri uyu muhanzi w'icyamamare ndetse ufatwa nk'umustar w'ibihe byose kuko ni mu bagabo bamaze igihe kinini mu muziki. John Legend afite inyenyeri ihabwa ibyamamare mu ngeri zitandukanye, aho hitwa Hollywood Walk of Fame yabonye mu mwaka wa 2012. N'amatike yaje kuba agera ku isoko. Itike ya make ikaba yaraguraga 25,000 naho itike ya menshi ni 180. Nizere ko kuri mwese muri buze kwitabira iki gitaramo muza kuryoherwa mukagira ibihe bidasanzwe. Ni Legend Nation TV ni mu kiganiro Lot of FM aho tugenda tubagezaho update nyinshi zitandukanye. Reka mbashimire mwe twanye muri uyu mwanya, izera ko kuri wowe twabanye bwa mbere utari bugende udakoze subscribe nk'inkunga ikomeye ubugeneye ibikorwa byacu. Nge Dimica Myiza, hasta la vista, tubonane muri update zitaha n'izindi nkuru z'ibiganiro na interview ziryoshye mukomeza gukurikirana kuri Legend Nation, umuryango duhuriramo twese tukanyurwa. Imana ibaha umugisha.